nero mala ken yam biya kamal ka nuero na TV channel banarach ke report mi be railway ke Unity State report banala de banarach ke kui kuma ka mente ke Unity State marwai ke rig beam top ban mandana chalat gwasame chikala ro de kan match de kan ka kaf kan wani nuari ki ne dialul kone dong chi mat ke kume kirmiyadi ka teka pinda ke Unity State ban mandale ro gwada ban geling ko raje me be ka kor ka kure dan ci chuo ka biemnom ka darushal ke mero wen administrative area gwami moshi ne di shop ke koru di jan bakil bangwan ci ka diutinen kore dan ci chuo bana report ban geling gwa kan konon yam ke jirami pai channel pai jet gore jen wojen there is subscribe ke the notification be alert jet wan mi te mi chala ri gwat de chama na shube ke je ke je report me kamana na chalat ke kui governor dung Unity State governor dung Unity State sho ala rig beam top jana wa che which che wok won mi shal ke wang bor payam che waka wang bor payam ke report dan chalat lo wen minemi ko ba mal ba jono en rigbiam top ke shankang wan ka pay dio kun kin dangro du baken wajin che jie che we ke pibo che we ka wang bor no ka jen shanga diok wa ka chop de chaje lor ni ten wenamo ka jen wa we ko ba mal ba jola minemi wa we no normal kan reconciliation ka community in content gwas money kano de na de ke shenkele di bana men che kulo la dan gwas ban ni kule lin kel ke jere podam governor du Unity State rig biam top wa ka chop de ka pibor ka wang bor payam ka jen shanka doki Wednesday mo I take a report Michalat information e chanyo kanan minimi kajan changmane changkongwan governor du Unity State rigbiam top take a order michetu chanat juguno nene ajane ba may dialen konen tagana ba ke the register registration of firearm chejeto jenene dial kap ka meken ke a match ke gorgono ba ka lat kwat kel ba chutken ba ka ngajino ngam te ka ma ke ngam tel match trek bem top che order mo chejeto te kam di security kan it in konti jaroy kaka de lad mo de kana lat long genetin kon tila local leader ke chief ni ke spiritual leader so mo lot ko gwado me la kwaran kon tila local kwar kon re which kana dit kan it in kontin yogolar no ni kon tik dual kene de kon la guk de jogo no nene jaga community ko ba meken ba ka dil cap ke biga meken bikan ka garpin kuma kan haje no ka meti shop kadi atika kamone order mishit kana me kan kon we ka kore dana je to ko ngai kon system mi le ro de jeg la kon angach a plan ndien mu we lara no meje ka gar ka pin order be gwada dien ke ke future and be ke gwada ngon ya mu bala to kumede ke plan material kwa plan jinme jinwer der shar be na ngade mi analyze and situation me to commentam a governor du Unity State ke jogo no no me kuna ka kap ka ke ka gwarga pin der calculated aka pay korpay to gwada mo ka biam nam ke jana tama jene gor jeno bane dia ba me ken ba gwar pin me gor me ni pin ba do ba me kun ba kana so chekula do ne NMA order che to bani a jene budget took as soon as possible
a joke local leader chief kan spiritual leader dial don waren gwasmo anu hamaj aka gwar kapin jogo ke kan ngana dial aka be pi bor wang bor payam aka be ba meken ba gwar pin kuma ba ngaje no ngam te kama ke ngam tan ma na me order ana michetu jene duo pe me goro jeno ba me ba kep ke jama o ba ter shong Malaysia chela de George ba ter shong Malaysia ba meken ba wo te kedien jene ter shong Malaysia ke 2024 won kin dangro jen dangro ngwan no me sha order to bono de ka me de kan ngun chu kana lok tana ja meken kep tana jiken lok no ba meken ba kaka jen jo chalat no na me jo me be jen governor dung Unity State ek bim top kwana min ben gwasme ko connecting the doubt ngai kona ter shong Malaysia Canadian content market darshal kame Ruweng administrative area Ruweng administrative area ka konin te konde shew me te ci kona lat teken kane dang ro kine dang jok te sha operate de je Ruweng ki kwadamo o kana wa chicken me chicken amina chicken hok chicken ko kan dor jane before that chi jang chi je kan me chicken o kan kama yom o gwa yo tenere bim to bunta me ma yom gwa dane chalat ke jen ro chi in chi ngwane ke jen chicken kuri kan o tuk no ka dor shal ka me ruwe me chi ngwane to cha ka kefa kume kwa kuch and Rama Kep kumbat chala de no dongda la jen Mayom County Commissioner ki ngam to border chane to chaga yere tijen ne de ko ne cha yere tijen wati ter chong Malaysia tegeten ne gen nang jok cha yere tijen misha ka yeno what happened wa chwa ka transfer ko order me be ke ling me be kam community nda kam community jane kana community nyore community state kana michal kumoro wen taken and then michana nango she wa yene ken winimi ka kana ka deti jen en chana cha kona nyam ne dia ka right dan chalat ya firing squad charia leka and then from there chana cha kana to ganwar then ken yam cha chalat no shang kolin yeti je kuma mti ka kuma te jano ne go kana da mar kana ya jonya no kwai ka gwadi ka chali ngono chana cha ga na tong ku mo den chi ter shong Malaysia ka we dan cha gu ge wa chi gan kore kana kap ana kami te kono te ka ru administrative area ne te kon na kana ko mo ne che jo chi kore to ana shi ter shong Malaysia chi kin yin tin jenan kama yom ka report ana chala chi ka part of SPLIO but ka pure use no te part dung Unity State kama yom bulwa wala mo ci kore work ay koromo ci kan commissioner ci kan nak ci kan executive director ci kan nak ka doro shal kamo Ruweng kole la abim nom koromo ne ci kan nang na pin a kurigen ni ne kan ke dine assess PDF a commissioner shi civilian edich ko ngai kona tele kwar mi la civilian ta mo ko inga no kwar mi mo met tara te ke de ko jana ci kem ya de nang tan no ke wudjang ko kane de mo la ji ku me ti de india te ka kudin ko ngai kana any time to ko te me tar ko ri control mi shuni ri jan ngal de ken jona ka jan wale ko la ni dangro pai we mo ko right ni tama no cha plan ni ja nyum dal je ke jang no ban ba na ke bat lalje through quark nuaren konenten kap Unity State ko bana to bana jelat mi ci kon duwor ci konen no wede an wena mo ti gari kor kap ko lu pole ya lat ti ter shong ci were wi ci ngana re ko mo ci te ke civilian te cha crossfire te cha mampinya day no
and then chi korea talk cha ni chi ko koru din bakal bang wan cha kan nagare kurmo kan ji bona ka dol walu na ka liya bona so no mo mi shola a very sad no mi chen medan me kan na talk cha ju no lad manana talk nyodo ne gwa dan chi ne ko ten but kan calling lar ne jor dal ga ne ke no that no mi chi korea talk dan cha lare chi jang ya lare mat chi ka we ka abim nam wa gwa dan cha na cha to ten wa je gwich kus no na cha tan ga pin wan ke lum very sad indeed kus tarama mar ke liya yen la kirula ju no please no ne mal mala be na te ka mal chi ke she no gori jeno be community ni buke tiketer chemi yuto ko nentam so anamo cha de ni wan cha ka deploy cha ka nang wadam wal chi ko ke tokten ede inda toke de ni asas pdf cha ka deploy amani de ni wari pulja ken report shala ta wa de ni wan tegre ko la de ni asas pdf mi mete de ni mi ndara kurdi wa cha ga nan ne ti jan wan mi de kan de ni pangala de ni asas pdf den ci de ni wan chu deploy mi no chu jang no ye de sam menalat ke mayoma da ke je mayoma ngane ke na me ken kap ke reason dan kap kan ke je jin ko na linga tamma ano na me plan go ga jeno ba no ba kan god man dong and ram cha je ke mayom that's a plan mi leran tamma me learn tam right now ikone but wogan e ki umbro lad but it is happening there jen cha to tam right now review top jo na de no eran ku mai de ko register ngai kone mu to gon kor mo ka jen mayom te lo jiran ku me it will not happen chirmen tam right now bela ka me na commissioner ke na kon te ka mayom no tien ke tetan ngai ken me dan cha wonen cha to before that ka tan mission to ade kon ku laro ne na min la re ke be yo mi shan wor na yo na bit man na kan ni jang ke ko je to den manara janya che tam right now chinara janya in connection to man dan to re loka ka kon wor ai kon no chane to malong sha kan na ku me kin mi hadit ko la de ni ken ai kon join force tan chare leka a bishop a gwele force tigatin kan SSPDF kan ko national army no kan ne dial ko ken chit ke Uganda tin la we are boke a kariad nyale kan this joint operation ga dial lele ko ban wer balel ba target unlike mun to ka abium nom na mo a pure civil as pure use kan nyenyo ke kuma ko ne nang ne ken chike civilian ke kum akan civilian konden kwalo mampin abin nawo chum ko koru jin bakale bangwan akwa wo might na ya mampi ko shi ma ce na ce wannan fin jili ya ce to but mi guji me nan to kalan kan no ka re loka to ka pa jut ki rianen ko ken pure civilian targeting by SSPDF ko ka civilian mutual ka yeno biya yimo ka kwan biya ite kare shin makam ka ya ko ci korce to kala to tele kwan kuna lo bana shi lo binyo na kana amma dai compare kanai moti dong ni kan fichu kor muku kwalo na wan ko inde wuto na me mu cha ko na wan kor kana lo wa cha dol pinyan wore jende ulo wore shi am je cha ke ter shong Malaysia but ter shong Malaysia gang kan rodien they were protecting themselves anyok a thing mutede bu mo longo wa nong ni kwikel jaga kwa nang nwel kwa la tungu ne nang nwel to ko je ne ke 2013 taram shi condemn te bi jaga longa jen 2025 fairo me to na sa taram shi kai ni al cha na me na gar tien cha wang ke chemical ne ti da just simply normal use te gang ne te dien telaka me ti diti kan ka use but when you look at my use like kin mi yadi so kon ngaji no use me ti diti long ko go dan wadar ka bat en kir lwakaja nwaren konti kelke mi shaling no cha disamen cha to kala ko kwana kwa ka register o take a target mulatke in the future me be de lonka nware ke me bija queer nan la cabin state regbim top the weather shock mo wang bor payam ka jen gwa dan ro ju jelatin jen force ne tin contain
la chief local leader kan ne ta konti la spiritual leader no kaba ne kun ka bom kaba ngene nwer ka bom mu kan sha jalat no ishe bugwa right now the question down de ku te jene mu don la na rin te kan etin kontin la tershon malaysia ja kula no ba ka target kan ga gan wari la to ngai kan in fact nunen mu wa ka nene jang kum kin mi hadi we no ba pen cha pen ci kon me jore lat kurun te kon wude shale galwa me cha kaf ka shwa wang ko shwa gan ka shwa wang duel shwa gan man ko ken shwa ka pare shwa ka nak so right now maybe in the same story work no brother repeat ka charo repeat already ko kan ngandang de ko ni chanang nake de nya suspect ba we na kan nuore nyam nat kana kan nuore ka dup to goal so reg nuore kan nuore la thok som wi kone wi kon ta dan len ngar din gi yela na tijin no ami ka kon nuore la thok lo ka kon kel kon nuore shal kon nuore kon dia jumla ko dan chol nuore mu te kon ga share to goal mu jakoro dano ko ba kon dominate moja korudan ko ba kon marginalized mojak unwara karodo baje user rada dien no nek doro nek neku mojak rodo ko baje user karun and position ana titin chibudongten baji wuch baradin belebenten ram morun ba mal bejele be gore bech kanetin kontin sianak ka sia chenge jek bakula gwade la ordero baji ordero neku jekelo dung dong kuna la teka mal tame lo kwala no nuere lo karin karo yendere gwalo de konwe denet mark je no denje guj dino gwade me la je bi jorbe ji use anon nag neko mo je match mo je day mo je yo ana mo chimo kwa je la kula lar ke no nene wa sometime charge dwej bang jiran dwaji ko jin mekani gorno be mu gwa bi lalet je la kon community dan kon na jugo no kon mu ko kon kela to mu ji kon met ka kel kon dia la bana kel ban je ko yapin bukon reide bana je dug bukon kel bukon tara bukon a gorke la family ko kon family ngai kon dia le family miling rore ga jele kel wari ken dia la kon dimbe le kan ka sol kan ka realeka ka rwach ke gwir bana nyur ba realeka ramdan te gwir ba ku gwir ramdan te chung na ba alar shonde mengen kan dangro kene ta tonchin ga kane dangro to maram kelte palpin kete paleka laram danen shejole kala ja paleka badino makan dangro ngen ke goram kor jel na kula nyuro ajugo no ngaka ti dwara dong dino ram ken mi choro loy pin chalaro ta dwara nen terwan milalat kala ngai ken ngak che dwara chelele shangat bala luang ram mi ka dog de golga jin mele do momija dino mula kon dwer la kon accept ko te tong wanong ti jekte dong kwa kon jako bu kon chujin wale sometime da mor ke ni mor ke gurmi che mi jek shalat jin waramo la shunga kel ke je changi je no ram mo mi je biya shon kel ni je bulu no korba kingi je men la de mi je bilaro e riem da deun mi riem do mi jaga je ko ba mi je belade ne makarwade elam ko contribute ke shingi je kon la ru de tam ko ci kon ka lao kendi jega to ma dwai ka kon ka kabane gwada kon bana be mier betene ti lugo den am mier de mu gwade lat ko sweden che we ka jen chiang mi shikana mono buyin jeno ko ci mette ban kane mi da ma chala wo toda jen ta dan te ten ako win mona tam woni jen ko
which are quite developed which are lat ke je amoy ke je chare moy ke je dul wal mo ke je dul gori amoy ke ti diala konte la nunga network everything karabe internet everything in kon la lat ke re rek ni yen ta dan to competition teten tibu compine na ko ke ne di chen na ko ano king ke ne di to di cha jojo ne bi power bi ku abuse chala abuse of power use power ka do mi je mun ga na ga ci gor jeno don de ne to ton de ka mat ke so no ne me e joyi ke je me te shago jinu cha yi kam power no mo ke long du ko use ni ja ka do mo gwa dum ran mal ka yes pinta ma bana jogo no we gwar cha mali mi te mi te jolo ka je ne ka bandu de nga jiluk taram de jiluk bariet la power la ran la ja corrupt ji mo kel yang mo dit la ja kopelon la gu jeno ngak ba do ke power shi ka gu jeno run wa ben pin what will happen to me kan buto ka gat ke eter mo teri che creator so be jamal mo na chara gwati dialti bi ko to so chwaru dan jako ba kon use and it gold ko ken tan mun focus ba ka doran kon wero de kon ladde en kim yadi dem mo ka support no be gen run tomorrow ngabe support en power run be shu gen lo goro mo iro do de ni bi ni ngane ko ken is better don't let me go the future kana future with the la mo akan gan wer ngwan wer ti ti chola tere shong kwal gor kwa ta gen tam ko dan ci tuo ci kan nang na pin de ji ken kor bad woshi monni dayton kona do ken ka ko mi cha nang ne ken de yin gwede mi cha ku na ka front line gwa de dani ci ko yeto san ka biem no jala lar ke de ala mi kor mi te la kor mi ci tuo ne la parke lon ka civiliane ko don de na nak mi cha ji ka bat ne ce nyeni kan ka speedia but right now mulat ka me te ga disamen gor ke ba mi ba ka aka gor nyeno ba kan na kan ne te konti lanware so de kon jugo no de gan man ko ne ke ci pen ka trap e gwar ka me pin na me trap ko cha order cha ka men rig biam to buno gone tin kon tin kap ko kor ka biam nom ka ngai kan diala no kan ana kap kor eter shong malaysia ko cha kan na kala de ke jek do you think we can knock and a man go kap ko meken ke gor kan meken pin I don't think so anyway ane ko nyal te kon ke